Okay, well, Malcolm, and Gadang. So from now, Kugo Uniam, Biaro Dalaro, Eringa, Kokon, where con the other time, Tom Nodan, the Wotai, Koro, Go, Rajame, Lade Ramme, side, Can from Nukian, and edition it, or Christian, like an issue, God damn, like an issue, so Banner one or two. And my bagger chief go no to Chile right now can worry. So I don't know, there in a good kid, ya Arab, salam alaikum, malaikum salam. Zaintum got shubni, I am a Zola Afriki. I Taban, Zaintum Tarfini, and a Zol Miskin, and a mindy like bad of Dunia. أنا ديري طبعا نعرف دنيا ماشي وين ياو الموضوع بتاعي ده أنا ديري شان دنيا نسمع دنيا ماشي وين ياو كلامي أنا ما عندي كلام سيادة ده كلام فارد ده كلام شنو ده ما كلامي ودنيا ده أسدي زي أنتم قاعد تشوفوا دنيا لقبت نات كده أسي ما زي كان زمان العداد البدا كان بدا زي الناس كان عملوا كان البدا في زمان ده ما نينا كان ناس بتاع الجن ده ولا كيف حقيقة يوروا يا جماعة نينا الناس سوا ربنا ياو جاب ناس في الدنيا نينا سوا مشكلة جلد بس الجلد ده ما يحاجة ما يحاجة عشان كده ده كلام ده أنا جيت ليه زي انتم عاسي في مشاكل بتاعكم ده يعودون يا زيرين نينا كان جنوبين نينا كان في الزروب بتاعنا الزروب بتاعنا ياو نينا فاد ايميل نينا قاعدين في ايميل عاسي في افريقيا ده كله نينا قاعدين ايميل نينا جنوبين ده مشكلة الرسالة بتاعي ده يا جماعة نينا ده ما عندنا ولا كلام مع كلام بتاع الدنيا ده ما عندنا ولا كلام نينا الموضوع بتاعنا ده ظروف نينا ما عندنا حاجة كويس في بلدنا ولا مدرسة ما عندنا مدرسة ولا حاجة بيقولوا مستشفى ما عندنا مستشفى في حاجات ده يا شباب قام فات برا في الجنوب شان يمشي يقاري يجي يعمل غيار لبلده عسي زمن جينا ايميل عسي امريكا كندا ولا وين يزول عنده مك برجع بيته وبعمل حاجه كويس للناس عشان كده عسي يا كلامي يا ناس بيقولوا عرب نينا ناس اكوان نينا افريقيين هلا وايد كي ناقيق لو ما وصل نينا أفريقيين تنينا أكوان ما عرب أقيق لو ما وصل كيف أنا قلت كده انتم يا واسي قاعد سانا بزروب بتاعنا ميلية مكانة نينا قاعدين في بيتكم نينا قاعدين شغال في مشروع بتاعكم يعني ما شاء الله عشان انتم قاعد ياونين علينا نينا قاعدنا كواجه ده بلقوا بطريقة طويل ما طريقة سكير كواجه ده ما جيران الجيران بتاعي ده حارب وربنا كمان قال تترم جيران بتاعك وتهيب جيران بتاعك كمان كيف نينا ما بنهيب نفسنا ونينا جيران لو نينا كلمة بتاع ربنا بحقيقة بنسمو يا ناس نينا جيران أفريقيا وحارب بحقيقة ويا ناس جيران عشان كده عندنا نكلمكم نينا الناس ده ما عندنا ولا حاجة دنيا ده لو وسك ما عندنا يد ونينا ما عندنا قوة زادو عشان بيقولوا شنو
ناس أفريقيا ديل في قوة شنو ما عندنا ولا قوة. ده كلام ساي، دين بنتكلم ساي كله كلام ساي. الكلام ده أنا دير نوريكم حل وايد. ربنا يجيب معكم وحارب كده يغير الدنيا. وحارب كده يكلم حقيقة زي دير عشان يكلم دغري كده ما بكوب أي حاجة. حارب ده ولا أنا بترم حل وايد. وأنا ذات وأنا بيجيبكم. ده ياو كلامي. أنا ذاته أنا بجيف معكم. ربنا يكون ساعدكم. ما بزول بفوتكم بحق بتاعكم. ده ياو كلامي. هاي شكرا. ده ياو كلامي. الكلام تاني ده بيقولوا ده في يال بتاع جنوب ما بارب ولا حاجة. وياو قوم فات جرى في جنوب يعني باقين بسبك آكل بس عشان زول ببيتهم ما بلقى هاكل. ياو طرد في بيت ولا ياو قام فات وربنا ساعده عليه. لا ياو بيجي مشكلة بتاع كوميونيتي الزول زي ده. يا بيجي مشكلة بتاع كوميونتي شان السبب كان قام في بيت وفات وين ما بعرفه. ده مشكلة آكل بس شان كده ده بوسك كوميونتي ما عنده ترام ما بترم ناس ما في ولا حاجة ما في ولا حاجة بعرفه زادو زي ده. الكلام ده أنا دير الناس الكلام ساي كلمة ده نينا جنوبين وسيادة ده مشكلة ده نينا ما بعرف. وفي ناس قاعد يقول ودينكا ونوير وكلام ده كذاب. ما دينكا ونوير. انت داير عشان تورك شنو للناس؟ انت داير تزيد مشكلة ولا انت داير عشان تهلك مشكلة؟ انت جار ورا هاكل. انت جناكل. ما تتكلم في قدام ناس اللي عنده حق عشان يتكلم حقيقة ذاته. تفهم كلام ناس؟ ما تكذب. مشكلة بتاع نوع ده دينكا. لو انت ما سميته كان يوم اسمع ليلة ده. لو انت ما سامع كان في يوم اسمع ليلة ده. مشكلة بتاع نوع ده دينكا. دينكا ياو جاب قبلية في سو السودان. ناس كان زمن عرب ده قالوا شنو نينا جنوبين. عرب ده ما قالوا نينا نوراوي. عرب ده ما قالوا نينا دينكاوي. ما قالوا كده. تسمع كلام ناس انت ولد اكل ما تكلم ساي. ميديا ده بيجي بتاعنا كل ناس لو زول قام كذب كلامات اكوك بيجي بكلم حقيقة. تسمع كلامي جن ود كوانا مو بنا بيجوغو ايه نكواجه الملاريا نوري لا وادا كلا جان يكا غواجه تي جان يكا كون غور نكون my friend. غور نكون غور نو دون بروجك بيو وسني مو واي مو بيو جان دون باي pay ki غور نو ان وير يو بيا سي بكون بي تام لور ko kan mor ci liya den ci jay man nang na me kam ga jinura ta kam rare we da kon gang jinub kam jarare we dan kon jinubin jinub ta kam rare we da kon nuore madong de nuore na blocked in today kam jarare go we da kon jinubin. And who started from the beginning? The first president is the Denka John Garang. He's the one who start kill Nuer people with Gajag land. If you don't know now, you may now you know. Listen what I'm talking to you. This is a real story. Ask your father if you have a father. What he goor, me cha kwa ni ji dab ji tet. Di right tap ti ru ni di to me kala no ri di ja jang. What the fuck? Kajang. Ko me bana junub china be nuori china be jang. Okay, the first president ki tam 2013 president me nuora ejen to corona ramade te ke mystic gabelia ka nuor ko la to la gabon
Moya talk lado. 2013 jen tukring na. Rame rek beloitin Nuer kana jang ci goro kon nak e jang linga gwajin ga dor mo radio wut kwan. Okay? Queen wana dun ba joy ga media ba. Talo ta taray mutege pum no wan ciran bri ga tar taray ga du jin dor mo. Mo ram te gra ku bra no toy kude. Nyer ji long jiram roj ka ngi ngok ka tege rundu jandaro tete wi iga ngode lar je ma nak ne ku ne Nueri ku jije nyer ji long ka ci konde meta ke go me bi nak ci da ngai men nak na ka Junub Sudan gabaliye chu kaina ke ji ngod ke jang. Okay, kan de nak na ga 2013 ka me na kana na e kana chol kana 1991 ka 1991 ita ga na ka je mo wa ga na ka 1991 ci na ko na ke 1880 something ne kunde ta na ke 18 dor ci rayo de ga chol ga 19 dor. Okay, 1991 ci Nuer ro ken be chol ga 1991 okay cha equal. Okay, chang chi equal bo ne nang naro jalab dong jen kuna me je jalab cha ku jien ci jalab ku jien nga ci do lo itino. My question jiram right tabo in Nueri ka da jang ci kam dien goro wilare kam ngan right nak na gambe la wa ci bar nak na ka kan ci Indial go ano ci ko Nuer kam tek no go atra ma ko we dien kan tieng gwan tra ma ko we dien kan tieng gwan we da kon tieng gware la ye to ga. From now today mil tera mi let mi je bi na ti je don chieng ga da me balo ituna culture mo logi ne ko ba nga ji mi ga dun ba nga ke yen doro kan yen ga dun ni je ba talk from now. Damu ya ba je tap ko media lo yerna ba ti je ga chieng ga chwal gwan di ga nga ba lo ituna ra mo gwa ki logi na ajan culture ajan e bul dol ga na ga lente jieng e ora na nga ji ma cha mar ti jo ba ka da je ga tan ba lo ituna ne dia le kai kaine e rector Sudan ina me e politician si politician ka jang chang ka le na to ka ta da a ko mit ko ne te baina ko ndero ko long kan jang mi o cha tok lat bi kana dakka je le lun jang ngam ye lun cha pa le je bana la ja gwa mala la de bana la ja gwa yan jang chu right te chen media bram la gor kon bi right je ku mi bram dong la no hak de te chuang kan chiang gwa bi an te chuang ke ko Nuer an Nuer ko ding na kuna kan fi aso sai na kan zaman kuna kan fi aso sai na kan ze intum God should me hai ana zul bamshi warakil يا جماعة أنا ما بمشي ورا أكل يا بيجي وراي بتاعي أنت أنا غورن كون كولا غورني I'm sure God ko tam tuogwa okay kon la غورني أنا دون دي غور كون تن غورني point كون kala balek amul sakum nas kulu ma sawa mina lela le gdam wa taram nafsu ma تكتب كثير كده دنيا لافي كلامي ده تسمع بعد سنة 10 سنة بعد 5 سنة دنيا لافي أصبر دنيا لافي أصبر. Okay, I'm done to lie. I don't want to lie. I will say fake. Those are you Denka, the people who affect our country, Junub Sudan. The time we just fight for all us, we are black, we're not fighting for Denka. We're not fighting
This is for Dinka. Arab Liba, this is for Dinka. No, no one fight for that. We fight like we are black. Arab cannot mislead us. Arab cannot slap us. Arab cannot did anything wrong for us. As we are human, we have to do anything for our right. And then when listen us, yeah, they give us our right. As we are all family, Nuer, Denka, Anywa, Shuluk, they are all black family. The way we are complain, we are family all us. And today, what happened? When we allow you Denka to lead us, when I allow you Denka to do everything for us, what happened? You killing us right now today, right? And you want to take our land because we give you a power. And that power, when we are going to belong it to Arab, is all us dead. For all tribe, we just do sacrifice for our freedom. We do sacrifice for, for our just. And what did today for us? You just say, we are not bring it for all black, we are bring it for me, Denka, right? Fuck, my nigga. We are not bring it for you. We bring it for all us, 64 tribe. But we never be in the same case. Now, we change already, we change. South Sudan, we will lead it by power. Do your best. If you win, you are king of kings in South Sudan. Do your best. But if you lose, you will look like a toilet. I'm sure of God. No one can be near with you. People will run away. People will run away if you fail. Try your best and show us your power. As you say, you are everything, right? Dinka. You will pay us. We are different, In Nuer community, we are different. There are those of us food fighter. They will say, hey, we don't know, problem, maybe, fuck. Because of food, that's why you lie. Yes, come to me, I will tell you phone. The problem you want, the problem is Denka. In 2005, when we are bring our freedom, we bring it for all our 64 tribe. And for the time 2013, Denka thing, we need for election, maybe Nuer can win, can be president. That's why they start game. This is the game, Denka game. And anyone support Denka, God bless. Be strong, guys. When this done, like you fail, nah, you are nothing in South Sudan. You are nothing, I'm sure of God, you are nothing. It is not because of my heart only. Even God, they cannot support someone like you. Trust me. Even God too, no support if you think you just be a killer for your people. And who create your people is not God. Who create us is not God. All us, we belong to God. No anyone belong to where, like you can say, nowhere. We all come to God. But the way as we see those you guys, I give you like a thumb. Okay? Keep your best, and we're gonna deal all the year until those are you guys surrender. Go in my history, I'm Nuer. I never surrender with any pussy. Until I die, I will not surrender for you, Dinka. I will not surrender. You feel me? If you preach them there in Africa, we are coming. Canada, America, Europe, everywhere, Cairo, Libya, those of Nuer, they are. No surrender. Until you say truth, we are all brothers. Nuer and Denka, we are bro. Shuluk, we are brothers. I know we are brothers. Let us build our own. That's it. Can be a chance for you. And we're going to accept it too, because
We don't want to go back. We want to forward our country. But we cannot forward it for your time again. We will do something well, let him know you are nothing. Well, let him know you are a killer. That's it will happen now for us. We're just making something example for you in your life, which is challenge. You are nothing. You are a killer. Killer is you. Why? We come like brothers. What caused the case in 2013? It is you, Dienka. Okay? Anyone today, you want to talk about South Sudan? I don't know. Hey, are you in this, bro? Someday you will be in problem. Be careful. These all people dead today, we love them so much. These people dead today, we love them so much. They live well. Lincoln Diga go. They are don't look Nuer. Mama Ru am ke live front. Ka gang Nuer. Me che live well ka gang Nuer. Tell ji chuang. Jin useless. Me look no kor chicken ne to kuji gwa no ka teno. Ka bi man nak dam wor bi ben chak ka public. Man nak dam mari queen wan de ko jan go no la no queen wan Nuer de mi yene me la ki cha bla ti me cha la de queen wan Nuer. Jan goor yana muy ke dun kwan ci queen wan dun sometime bo Nuer bo tan be bel long Nuer te tang ganti ne me goor ga kuma gwan ken ci Nuer bo men wa ga to tang gan ta bun ba ni gere Nuer tang gan gwan ken ci Nuer ke ne de bina bi yara wala ke ci to Nuer ngai ayo ne jine to ba goor ba ngai ngana okay Tato, diram ci waj ci loj me ku jiri ak Nuer men tuka jan tala dio that's all.